Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai kaleng sun ne ka helicopter kabarang yad na Kathmandu, Bannet Shaka district, Khotang, Jong ka Nepal. Kalahap no aha kasni balang hakapor bakadang persyang banhyar hakawai ka Jakarep. Ka helicopter Air Dynasty kala habala besi Henry kibriyo ki badon hapo ketika liang sun kila laj im klem ka jing mensau laj no owe ubriyo ubala mensau malumala haki benta jong ka kejat kat kum ki durki ki bala sapriang bha haki social media hakaba layu iya ketika liang sun ba ka persyang ban hiar haki jaka lum haba kensan kalahap barhap shwa ka benta ka banadin ka Nepal Civil Aviation Authority kala pentikna ba ka helicopter ka bakit iya ka metyap kalahap hakapor bakadang persyang banhyar katkum kajing toket katega lingsun kala banhap namar kajing bel air kabajur ni ka weipat kadaw lapentip baya wei unong le jinglej ubala mensau lapenkip no sha Kathmandu da ka weipat ka helicopter jong ka company bat ki weipat kinong lej nong wan bat kinong trei kilalat im katega company lingsun kala yathu ba ka lingsun flight 9N AFQ kabadon sangut kinong let nong wan hakapor baka hap kumba khatway sanphoi beje minstep ha Khotang we unong let nong wan ha kate ka lingsun la mensaw unong nya abat kibe kinong let jinglet kimshim la mensaw kawai pat ka lingsun kabadon yu number 9N ENA kala pha ban palat im yaw bala mensaw lapen bana ka company helicopter ha ka karwo ला एक्सीडेंट भो ला एक्सीडेंट भो यार एक्सीडेंट भो यार ओ माय गॉड एक्सीडेंट भयो यार मा कसम ओ माय गॉड ओ माय गॉड नानी यता भित्रै बस्नु है हुन्छ नानी झर्यो नाना माथि ठोक्यो नि ओ माय गॉड हेर्दा यार एक्सिडेन्ट भयो एली नानी यो बालबेसीमा हो हट ओ माय गॉड हातै कामिरा छ यार के भन्नु के नभन्नु यार यो लगातिर यो त्यति हुने हो ओ माय गॉड मान्छे चाहिँ के भयो भएन यार त्यो कसले के गरेको होइन नि मान्छे चाहिँ के भयो भएन एक्सिडेन्ट भयो यार एली मा कसम भिडियो बनाउँदा एक्सिडेन्ट भयो यार गाडी धर्न परे हेर्नुहोस् न गाइस पुरा एक्सिडेन्ट भयो यार बाला बेसीमा हातै काम्यो यार मान्छे के भयो भएन यार के हुन्छ भने नानी बात हेर्दा एक्सिडेन्ट भयो मान्छे के भयो कि त्यहाँको नम्बर कोही छ क्यामेरा त छैन लामुला हेरि ठोक्यो हेर त गोडामै भित्तापट्टि परौ त्यहाँबाट तान त जुम गर्नु होइ हेरेर त्यहाँ अब के निकाल्ने हेर अलि यो टुप्पाल छ ल ऊ हे टुप्पो उताको मुन्टो यताको यसरी बस्नु पर्ने नि त होइन उता फर्केर मुन्टो भाँच्यो पछाडिको टु भाँच्यो पछाडिको गोडामै भाँच्यो